apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman tahu kagak, semalam Aye ketemu sama ondel-ondel yang kesurupan. Serem bener ya teman-teman. Nah, bagaimana itu ceritanya? Nih lihat aja nih videonya. Teman-teman, ada ondel-ondel nih malam-malam. Pas bener, Ayo videoin teman-teman. Si Empok ngapain tuh ya malam-malam? Pok, mari Pok. Lah. Kelagat. No. Jalannya begini no. Pok, oi. Lah. Lah, Pok, ngapain Pok? Lah. Pok. Mari, diajak ngomong malah begitu. Tapi kok aja jadi merinding, ngapa sih Empok nih? Pok, ilang ngitir kesurupan apa gimana ya? Pok. Pok lah, Empok. Mari dulu, Empok. Aduh, bagaimana nih siang juga. Lah, minta kopi, Pok. Kopi. Empok kenapa, Pok? Ya ampun. Empok kesurupan. Pok ini ondel-ondel, Pok, bukan kuda lumping. Woi. Pok, ya ampun. Nih udah kayak acara-acara yang di TV-TV begitu, teman-teman nih. Masih ondel-ondel kesurupan. Pok. Pizza. Mana ada kesurupan setan minta pizza. Pizza. Oh, kesurupan setan tukang pizza, teman-teman. Pok. Pizza, kopi, pizza, Iya, kopi. Pok, ntar dibeliin, Pok. Dibeliin. Aduh, Pok. Pizza mana, kopi Pok. mana? Pok. Bang Ngapa, Pok? Baron, gimana sih? Ayo cuman pura-pura doang kesurupan biar YouTube Bang Baron trending. Bagaimana pura-pura? Pura-pura? Iya, pura-pura. Bagaimana sih Bang Baron nih? Lampu main ini aja, kesurupan aja kagak ngomong-ngomong, kan aja ngeri, Pok. Lah, harusnya Bang Baron tahu mata batin Aye. Aye mah kagak ngerti mata batin. Mata air, Pok. Udah males sama Bang Baron nih, kagak peka bener, kagak ngertiin ini hati perempuan. Udah males. Pok, gimana sih, Pok? Tinggalin aja dah Bang Pok, Baron. bentaran dulu ih. Males aja. Lagian main acara. Lapor ini sampai Po Jamil deh ya. Udah kagak dikasih pizza lagi sama kopi. Ampun dah. Temen-temen emang ribet bener tuh ya ondel-ondel ya. Lagi pakai segala pura-pura kesurupan biar video Aye viral. Sianan kagak dapet pizza dia.